Moetapele wa DA John Steenhuisen o nyefotše maikarabelo a mmušo wa Afrika Borwa ka go kgetha go ba tšhikanoši le go se bolele selo ka dikgohlano tšeo di tšwelago pele magareng ga Russia le Ukraine. Bekeng ya go feta, Steenhuisen o thomile ka leselo leo a le bitšago la go fatolla nnete moo e letšego gona ka dileteng tšeo di na le go mathata. Ka moranang lenyaga, Afrika Borwa e kgethile go se tšee karolo dikgethong tša komiti ya matšhabakopano goba United Nation ka ga ditharollo tša go fega Russia ka lekgotleng la ditokelo tša botho. Afrika Borwa e kgethile gape go se tšee karolo dikgethong tša gore Russia e kgogele morago ka go Ukraine. Steenhuisen o retile thekgo ya maAfrika Borwa ka go thekgeng Ukraine e fela gore mmušo wa ANC yona o sokegela fela tsebe dinyakwa tša yona. You would use your position in BRICS to put pressure on Russia and let them know in the strongest terms that you condemn their war crimes. You would use your next phone call with President Putin to implore him to withdraw his troops and to open the port of Odessa to the exports Africa and South Africa so desperately needs. Steenhuisen o lemošitše maAfrika Borwa gore ba ka itemogela ditlamorago tše mpe ge ntwa e ka tšwela pele ka Ukraine. So even if the fighting were to stop right away, the economic devastation, and particularly the agricultural aspect, will take years to overcome. And this is not a Ukrainian or even a European issue. This is a global issue. Steenhuisen o re maAfrika Borwa a ka tšwela pele go loba maphelo a bona ge ba ka se šireletšwe kgahlanong le dintwa tšeo di tšwelago pele magareng ga dinaga tšeo ka bobedi. Theko ya mabele le makhura e goletše godimo ka lebaka la dikgohlano tšeo di tšwelago pele ka Russia le Ukraine ka February lenyaga. Seo se hlotše gape gore maAfrika Borwa a tšwele pele go sobeletša diatla merabeng.